Ebyo nabyabaho bwa nyuma y'Abashomesa kuhandikira Tauni Kiraaka wa Sheema municipality Samuel ahabwe hamwe n'orukura by'obwegese barukwetumbwita habwenji batarukutunga mushahara gwabo kandi obwahati nibabanje myezi 3. Information eri ground neye kugira ngo abagerezeho kwetumbwitwa kwija aho mu office ya Tauni Kiraaka hagire mugabo so mu communication abwo kuba information yegera ngo aborekire ngo mureke kucurura kwa mwenda abwo kuba no kwikuminebera tukoro hati cya leta abantu baho amani benyeguza ahabwenje abandi bakozi ba government bafune imishahara ito ba secondary bakatwihamo mwene tushaba ngo butujerize bo mwanya ogu turukwetumbwita akiti sente zitu nikiza kuturetera ngo nabo bahinduramu. Bwa nyuma y'Abashomesa kwerundanira mu mbuga za municipality Tauni Kiraaka yabuzamisho nuko mu bakozi be kutabukira Abashomesa ngo nayija kubashara imishahara ecyabiho mu mbera batyo bakareta mukuru w'entebe ya 5 Jemimatu mwijike buhanda nawe kacamarire Tauni Kiraaka umuntu kwakubaheza omwezi gwe kandi akozire naba nayenda ngo ashashura iwe mugambire cyabireho oba tubarakwire sente ziri kumara oba torasa bumitingire na wakimanye agira amasiko omuriwe amanye cyo gukora. We are surprised ngo government ni kuri sente ukwa mushanju ko kwa mwenda municipality dakamanye ngo sente zine tuzukumara. Nabwa nyuma umuhezi wa Tauni Kiraaka Patrick Tumuzire abugana Abashomesa atyo no kubagira ngo kuyayenda yaba nayanga ecyayongera kubiho mu mbera. Kono jangu mwashi mwamuza kuzo mu office ya Tauni Kiraaka muiha mu muntu takubiya cyaje. Of course ni mamukiro. Yes. Members, I've been in administration for some time. Umurimo gwa administrator no managing issues as they come on board. Bakireba. So it is unwise kugira ngo mwamwizire kandi tubure kugira ki batendi. Kashikana umurimo gwa bateretira. Ekimshara kucererwa Tauni Kiraaka yakigambaho. Second quarter netandika October. Umuganda yon hari umuntu watunje umushahara wa October. Anyway, I can retrieve my statement. Abako basasire pokate na kuchikabire rate tunga October. Because they say pay by 28. Hatten never ngari. Mwena botu watakacheri. Abashomesa bahereza bakuru ba municipality ya Sheema obutarenga rwa 5 rw'isabiteji okuba babesasize no kubashashura. Sasre twatwagira mu kigo zitu tuje kongera kuganira nabo turi kugira ngo clients ava kureba nibisha uko aramubuze office yihanaza mu atumoreke aze muba mu handling koka ibibinde byo koyongeraho tumugambire tumurumbuko Gasha kwa mai kwa twachire.